Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'r do'stim, qiziq to'la kitobning ishi. Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'r do'stim, qiziq to'la kitobning ishi. Kitap bilimning qaynar bulog'i, bilim umrning o'chmas chirog'i. Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти, не надо умолять сестрицу, но прочитай еще страницу, не надо. Классы, және бірінші, первый Б, первый Г, онда свой сперва. Вы все буквы изучили, да, уже? Молодцы. Вы умеете читать? А что вы любите читать? Какие книги? Ертига, сказ. Kitap bilimning qaynar bulog'i, bilim umrning o'chmas chirog'i. Книга лучший друг для меня и для всех. Kitap силает. Дарю свою книгу от всей своей души. Нам без книги не прожить. Bilimning kuchi, babamning esi, o'qib ko'r do'stim. Рахмет, кітапханашымыз сол кісіге келіп кітаптарын алуға болады. Бірақ өте әдемі кітаптар бар. Бүгінгі 14 ақпан халықаралық кітап сыйлау күніне қош келдіңіздер. Рахмет, алтын ақтамыз ойлап, мына мектебімізге өз үлестеріңізді қосып жатырсыздар. Білімді болыңыздар, ата-аналарыңызды тыңдаңыздар, үлкен азамат, азаматша болыңыздар.